megalayapost.news. Ka Office Jung Block Development Officer BDO Umlingsin RD Block Leng Bakas Kim Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan RGSA Mentakasi Kala IT Lai Phoi Teliki Core Computer Shakilai Phoi Teliki Area Employment Council AEC Kibaha Bapo Kanongpo Constituency Yakini ki core computer Assam do MLA Kanongpo constituency ba Meril Bon Sim Hakajing don langga kong Lal Chandami Marang JRDU ko Umling Blong kinong tray jong ka Blong bat kirang ba snong nakisnong bapher Karashtriya Gram Swaraj Abhiyan RGSA kadika scheme bala kershan daga sorkar pedeng leng ba ka Ministry of Panchayati Ranch kajing temu jong kanika scheme kalong ban penklanya kisnong bat ki bor snong kanang bakin la ban pentri kam kambhai ki scheme bapher jong ka sorkar jela bat ka sorkar pedeng nalor kata ka scheme katemu ban kanti yo karoi kapar hagitan yung kendong bat banyarap ikisnong ban kenjo syakatong jong ka Sustainable Development Goals SDGs hagani ka sngil IT yakini ki core computer syakilai phoi teliki AEC kiba kudub lang isibun kisnong kini ki core computer kinlong ki jingerap kiba kraw kisnong hakaba kinyo ban pnya iki kamsnong kamthaw ban pentulun ru iki kampun roy katkum kajing temu jong ka scheme RGSA kita sibun kini ki program di baga sorkar pedeng ka penteri kam dan ki balala ban penurlong dan ki balalok dan ki banlong dan ki penteri kam mentah dan ki kaladep dan mentah mana tahu ini abang ipe jaga kerteng di AEC mentah kindan surkan function itu kindan dalam direct jadi Village Employment Council VEC di juma awal kataru kani dengan penteri set up kabala slam gini untuk mensuat agaba hab ban pendep ya kini ki program skim repair iba ka sorkar kadang ban konvoy ban kusuk na ka benda jong ki VC EAC ban trekam komputer di printer na kita dia on type dia on print dia on dek income dia di report dia kemudian di ikut Islam bagi suku lagi jeng trekam ke sorkar delap sorkar pedeng mentaki pun bagi paperwork apa yang di form apa yang di format apa yang print apa yang ke itu kirang pasnong tangga baik print code dulu latihan mana je say baik kali hab say wan coblok baik code baik Islam kemudian ke wega pikiran ya ke MG udun kam PMY undu highway undu itu kam sudah ditunjuk itu mensibun jadi awal tiga kejong kemudian kan sub sibun karena naik ramak senang demi kiban dan ke komputer ini dan yang laptop ini nak afford kalau ini dan kita itu kadang kini kita perhat lagi lagi belah hamslam lah menteri kamu dan dari mentah layo nak mentah ban kami ki nak mentah kam turun di uti tidak dan pendek lapor di VC dan EAC jadi tema kita jing tentu juga ini belum menit dan Vishnam iba bentuk arlai di VC gawe ke EAC jadi kili gelong jiu jibat gitu dan di headquarter yang ke AEC dan gawe tentu pat lihat dan sim ke tung jing batai nangin office atau isam sibit ban batai naga banta mano banyo ban kam naga banta jadi bagade nam da joparo ami kredit AEC ke ketuki ya baro di VC di ban ong ba niyo gawe ka VC ke kam try na di giwe na niyo ka di ban no de ban ya ban kam la de ban ya le ka ko de namar bagidon ke AEC ko bun kisno kita namla ban kya ay komputer ban bu dan dari habu isi jaga bentar ke dia headquarter bu jongka insi agak video dan kami ki nak tadi juga dia jong jadi rekam jadi lepas tweet deki juga kam juga bila bana yo nak tadi betul kalau kita kalau sibun di mat agak sibit nak main kalian jong mencoba itu kom partai ya dan kam yang tadi kita rutin nak kalau betul nak kita jadi snow megalayapost.news